Bonton, knjiga o lepom ponašanju, zaštita životne sredine. Da bi se uspešno borili za zaštitu ljudske životne i radne sredine, neophodno je da se pridržavamo osnovnih pravila u sopstvenom stanu, kući, školi i radnom mestu. Radi se o permanentnom obrazovnom procesu koji traje celog života, a počinje od najranijih godina života svakog člana društvene zajednice. Zaštita prirodne sredine je od višestruke koristi za sve koji u njoj žive i rade. Prirodna okolina očuvane čistoće omogućuje lepši i zdraviji život za sve njene stanovnike, bez obzira da li su u pitanju razne biljne i životinjske vrste ili članovi ljudske zajednice. Na ovaj način se omogućava proširena reprodukcija svih stanovnika zemaljske biosfere koja se odvija bez štetnih uticaja životne sredine zagađene organskim i neorganskim materijama prirodnog i sintetičkog porekla. Ekološko ponašanje u kući i oko nje. U cilju očuvanja čistoće prirodne sredine neophodno je sakupljati takozvane sekundarne sirovine, odnosno materijale koji su preostali posle svakodnevne upotrebe. Na taj način se ostvaruje dvostruka korist. Istovremeno se brine o očuvanju čistoće i ekonomičnom korišćenju raspoloživih potrošnih sirovina neophodnih za svakodnevni život. U tom cilju potrebno je da se skuplja sav papir na jednom mestu. Pritom, najbolje bi bilo da to čine mlađi članovi domaćinstva, jer se na taj način stvaraju korisne navike kod dece, razvija se smisao za štednju, urednost i sklonost ka održavanju čistoće. Na isti način treba postupati i sa staklenim bocama, plastičnom ambalažom i drugim predmetima koji se koriste u domaćinstvu. Kućevlasnici koji imaju bašte i okućnice su u još boljem položaju, jer mogu da upotrebe sve organske materije za proizvodnju prirodnog đubriva, koje je vrlo korisno za njihove vrtove. Tako će se osloboditi neprijatnog mirisa raspadanja organskih materija koji je naročito neugodan u periodu velikih letnjih vrućina. Ekologija u školi, radnoj organizaciji, stambenom naselju i lokalnoj zajednici. Radi uspešnog ekološkog delovanja neophodno je da se sa odgovarajućim obrazovanjem počne još u školskim klupama, jer će na taj način učenici ostvariti najbolje spajanje teorije i prakse u očuvanju životne sredine. Znači da je neophodno da prva znanja iz oblasti ekologije koje su stekli od svojih nastavnika i primene na odgovarajući način u svakodnevnom životu. U tom cilju dobro je da đaci uređuju okolinu svoje škole, spomenike kulture iz bliže i dalje prošlosti, zelene površine u blizini svojih zgrada i privatnih kuća itd. Učenici treba da održavaju čistoću školskih prostorija kao i okolinu svoje škole, što podrazumeva svakodnevno čišćenje školskog kruga. Na taj način će sticati neophodne navike čuvanja sredine u kojoj borave. Raznovrsne predmete koji su na taj način prikupljeni treba da odložu u posebne kontejnere predviđene za papir, staklo, metal i drugi. Takođe, potrebno je učenike navikavati da samostalno održavaju čistoću školskog vrta i da gaje raznovrsno cveće, pa će na taj način postati primer za ostale sugrađane. Dobro je da se organizuje i obrađivanje slobodnog zemljišta u blizini škole, jer će takva praktična aktivnost imati za đake istovremeno vaspitnu, obrazovnu i estetsku funkciju u nastavnom procesu. Održavanje čistoće i lepog izgleda fabričkog kruga ima višestruko pozitivno dejstvo na radnike. Radi se ne samo o estetski lepom prizoru, nego i o lepom primeru reda i urednosti koji deluje podsticajno na ljude u njihovom nastojanju da svoju okolinu održavaju što čistijom i lepšom. Na ovaj način se razvija svest o neophodnosti zaštite celokupne prirodne sredine u kojoj živimo i radimo, jer se time ostvaruju rezultati koji predstavljaju nesumnjivu korist za sve radnike i njihove porodice. Žalosno je što se uprkos svim nastojanjima ljudi razvijene ekološke svesti svakodnevno dešava da hiljade tona otrovnih materija odlaze kroz fabričke dimnjake i tako pričinjavaju dvostruku štetu, materijalnu i zdravstvenu, jer truju ljude i celokupnu životnu sredinu. Svedoci smo skoro svakodnevnih ekoloških katastrofa u našim rečnim tokovima izazvanim nekontrolisanim i neodgovornim ispuštanjem otrovnih otpadnih voda. Rezultat ovakvog samoubilačkog ponašanja je pomor biljnog i životinjskog sveta na velikim prostorima naše prirodne sredine. Do svesti mnogih pojedinaca koji upravljaju
fabrikama još uvijek nije doprlo shvatanje da je neophodno u skladu sa osnovnim normama ljudskog ponašanja obezbediti zaštitu od otpadnih materija koje predstavljaju opasnost za celokupni živi svet. Posebnu opasnost globalnog karaktera predstavlja neadekvatno korišćenje nuklearne energije kako u vojne, tako i u mirnodopske svrhe. Brojni su primjeri zagađenja ogromnih razmera radioaktivnim materijama iz nuklearnih elektrana, kao što je zloglasni Černobilj u Ukrajini. Zatim kontaminacije velikih teritorija u raznim delovima sveta zbog mnogobrojnih podzemnih i podvodnih nuklearnih eksplozija u vojne svrhe od Južnog Pacifika do Nevade u SAD. U posljednjih nekoliko godina došlo je do ogromnog povećanja takozvane ozonske rupe u atmosferskom omotaču Zemlje, koji je posljedica preterane upotrebe freona i drugih industrijskih isparenja u najrazvijenijim zapadnim zemljama. Oštećenje ozonskog omotača predstavlja smrtnu opasnost za celokupan živi svet, jer postaje sve više izložen smrtonosnom dejstvu ultraljubičastih zraka. Imajući u vidu ove i mnoge druge opasnosti koje nosi savremena civilizacija po prirodnu okolinu u celini, nužno je da se permanentno deluje u cilju razvijanja ekološke svesti kod svih pripadnika ljudske zajednice, jer je preventivno delovanje mnogo efikasnije i jeftinije od naknadnih akcija saniranja ekoloških katastrofa. Neophodno je da svi nastojimo da ostvarimo osnovne zahteve kulture stanovanja. Znači, potrebno je da sačuvamo deo prirode u neposrednoj životnoj okolini, jer samo prijatno biljno zelenilo, čista i sveža tekuća voda daju ljudima optimizam i životnu vedrinu. Stoga je neophodno ulagati napore da se umjesto asfalta i betona živi u okruženju zelenih površina koje će uticati na naše opšte raspoloženje. Preporučivo je da sa stanarima svoje zgrade jednom ili dva puta mesečno uredite okolinu zgrada pored kojih se igraju vaša deca i gde se vi šetate.